أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga loksami, mga pagaremi, mga bangsami, apapamakin kami iman to sa rin ka estasyon tanu di iksiski. Panintanu si iku Allah, apakambarakat tanu Allah gingago itanu sa iuman yan na isi iku timbangan o mga maltanu ang mga pipiasa ano na mauri. Aging ga iya kaya pakatutunan tanu iman to. Nagumabalo iya psikir tanu sa ano na mauri. Sigsiyatan niyan, si kumapia, panintanu si Allah, paled mapipia ginawatan sa mga pagalitan o apapang mga sasakit na bulungan siran mo Allah, kaso Allah bulung kiran, na sukman sumyang wawapatun na rilaan siran mo Allah, mapan siran mo Allah, balun mo Allah so kuburiran asurmi o kasurgaan, na ayamala napakasabar mo Allah sa mga pamilya na nagganatan yan. Mga bangsami, ayaw to aditang di pagusin sa giyang kaya oras tanong, na giyang kuto anda manay kabari Muslim edukaw di ka pamikiran. Na ayaw to paganay na malay sukabalo niya na malay kanal si ko mga hukuman wagama dataro kasambayang, nagusukap na haji kabugi sa zakat, nagusukap pamuasa, nagususalakawasan ang mga kailangan katukuan ng Muslim na ay man to ditang di pagusin sa giyang kaya masatano naging kaya kap na haji na kuning kaya kapagumra na kaya po ng tano dun so useno to sa iman to na ay man na pagusin tano naging kaya paniatan o panay haji so paghiharam na adnay paniat niya na tamato ay man na tamato nagyuti makalbiro na tibu Rasulullah ay man na tamato na paniat niyan pagumradaan na may pusumra nagubu sulod sa ihram ka panay haji naging tamato na pakasumbali sa kambi. Ikadua na ging kaya al-Qiran ay man na al-Qiran na so kapagumra niya napakapsug niya na niya so kapagumra agusukap ni haji na yung bidaan to nakagi anden ni kapagumra aging kutwa kiran na di paganda sa ihram taman sa di mo maso haji makaukop sa arapa makasumbali sa Mina nagubo makapagupaw nagubo mapaganda sa ihram na gyuto ikadua paniat ng sikuap ni haji aging kuto akiran paprangan sa orasyan na pagkasumbali pinuto sa kambing. Ikatlo naging al-ifrad ay man ifrad na ay buwa paniat niya na tarambi sa haji di makapagumra sa kaniyo niyan so kapagugup sa Arafah o di na kasung sa Mina na gubo paghihara, gubo mga paniat pipiya sa kapni haji naging uta kiran, naging uta ifrad na kasumbaliun. Ging kaya kapag po ni tanong magusay sa ging kaya gugudan ko kita kapag umbra, naging kaya kapag umbra na paganeron na kapag ihram. Pakasulot ka sa ihram, sa miqat, di ka pa kaso kasulot sa ihram, sigo ka na ba miqat.
kanaba matatandu di pemikatan di pustuan o mga tao nakagesaktan na si tanub ko na sa Madina na si tanod hindi makapikat sa Dil Hudayfa sa ayot ay kapag-ihram na izar warida wa na'alain izar tambad kukukos kumbala tindas nagyutwi ihram kapag-ihram mo mga datu kato naging kapag-ihram adna tambadian na adna kukosyan nagumanga pagasulot ka sa bala tindas so mga bai na da matatandu bayran panditara si ko kapag umra ka ni haji ay mapia nagyang ko to pagasapang sa awratiran sir matalandiyan andin ni kapakasulot ka sa ihram na makumaka sa bondri narag sa kilapi at kasuniat ka iplapi at ka ngutaniat ka maptero ka so labay ka umratan ya Allah nakati ateri magan so kapag umra duti maana labay ka umratan di peniat niyo ang mga tamato pamagumra andin ni kapakasulot yo sa ihram nasungkan sa mikat na maptero ka aging kaya labay ka umratan kilapi at na ya iplapi at dila na kapniatan naging kaya labay ka umratan ya Allah nakati ateri makan suka pumra kana baru isa sa par suka pakatanuga suy kunyat kapikatanugun ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so kapniatan si kuka pumra niyan so pag-ihram maalag ubo makumasusakitian ubon makumasusakitian di na adna kisindudun na amikap sulut sa ihram na mabtaruin sumpain in habasani habisun famahalli haythu habastani in habasani habisun famahalli haythu habastani wad na makasundud na sundud na ayad na darpa kan kapangda kan sa ihram na sunsud darpa kaya sampayan kan na ginan kami sa dato pag-ihram siya ko gihramian kaplabay kiyan udi na kapniatian naging kuto fa in habasani habisun pamahalli haythu habastani na dan kasalaan niya ko din nakitarusan ko hajian o din na umran yan so punggulolaan na mga sunna si kapag-ihram na paganiron na so kapanganuko kapanginumpa sa buk nagu kapegu dito yung mga sunna punggulolaan gusto kapagabdas uka kakamatan sa sudatu sa ulo sumpa dirumpad sa mga bai ubag kagamatan sa geng kultura sa kapag-ihram yan nagyuto sunat si ko mga dato isa pa na sunat sukap sambayangan sa durag at para ko kaya pagabdas yan kanaba durag at para ko kapag-ihram kada asambayang ko oriyan kaya pag-ihram na giyong to ka basatan na makilapi at kasuniat ka sa maptero ka sa labay ka umra na andin ni kapag piniat ka na magpungkad lumabay maptero ka sa labay ka Allahumma labay ka la sharika laka labay innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak may puntulanan ng Bukhari agus Muslim mabtero upagumra labbayk Allahumma labbayk la sharika laka labbayk innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak ayma na labbayk Allahumma labbayk na ya Allah kati ako ateri makan su tawag ka akapagumra labbayk la sharika laka labbayk teri makan ni Allah su tawag ka akapagumra ada sa kutu kaya Allah mata na subandugan na gusulimo na raka na sukadatu sada asa kutu aka ay sabu
pagasaginder ka na gyutoy sunna matero o panay haji o na pagumra ginguto ka labbayk yan labbayk Allahumma labbayk la sharika laka labbayk innal hamda wan ni'mata wal mulka lillah la sharika lak labbayk Allahumma labbayk la sharika laka labbayk innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak labbayk Allahumma labbayk la sharika laka labbayk innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak ginan isunna mabtiru o labbayk sa ayad na kapag dim labbayk na amika maylay na Masjidil Haram tuwa pa giti kater Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tigana jaa Jibril faqala li ya Muhammad mur ashabaka ayarfa'u aswatahum bitalbiyah may kumara ka na tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa Jibril apitiru yan rakan na hay Muhammad nasuguan ka sa mga sahabat ka sa ipuruiran sa suwareran sukap labbayk ipuruiran suwareran sukap labbayk nagiya na sunnatai ame puro sulagum si ko mga mama san sa kagiran na disyan nim labbayk giti mabbali tasbikiran sa kapsungiran sa haram labbayk Allahumma labbayk taman sa kapusan yan andad ni kang gulola sa anong tao na miyakwan niya naging mutwa kater Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min mulabbin yulabba illa labba ma indahu yamin ma an yaminihi wa shimalihi min hajarin aw madarin hatta tanqati al-ardu min hahuna dad na tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dim labbayk inunta na labbayk sa kanyan labbayk tawagan sa kanyan mabuo madidiwang yan makakawanan yan ator nagubandaran ay nagtaman sa mga umasi sa haram na palabbayk ka mambu o matatampar sa kawanan matatampar sa diwang ator na gusto mga bandaran ay sa kadika palabbayk yuti maana aging tuwa labbayk Allah malabbayk yuti bunaging mutakap kadika palabbayk na makasulot ka sa haram na ipananggilan sa ngayon kapag haram na baka makakukos baka kasa pangisubok ka na yuto ipananggilan sa ngayon haram kapag haram supman suka pa yung naknabalik ka pa kayo suka pa yung suka pangano ko diyan kapag kayo ba tadi makapangano ko sa gimuta kapag haram ta sa sumabay na di ka pa kayo basyan panikap basyan sulot sa medyas kaso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam natigin na al-muhrimatu la tantaqib wa la talbasu al-kuffazain sumuhrima atigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mabai may haram mabai na di magapnikab na di magapnikab amagi haram di pagsulod taglab gito daon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si ko mga bay ugid na si ko sirun-sarungan ng mga dato na suka sa pangiran komparasyan makaparantam sila na gusto makasagin daw na kapag ito makaparantam sila makasagin daw tataro kaya panatud ahadith wa Aisha may suatun Allah diyanan kaplabay taman sa di ka makamaylay haram na di ka ni malabay da karataan kami bitira asal ka kanabakatang parasa kanabakang bastos asar ka kanaba subitira na di makaliw si ako guru sa Islam na ginan pagkikitiran si ako kaplabay siku subai hadapan makatawap na may kumong subasa na di makatawap kagiaging utak kaya pagkamunubasan yan basa bisitan yan na dito makatawap subai may kumong subisitan yan
ame kadiyun kada yung tabisitan yan na ay mapniatian na kiran. Ay mapniatian na kiran taman sa miyo maso waktu kapag kasunsamina na pagkasalin sa tamato so niya piniatian na tamato ay nagkapagkaw na din so kapag umra na gusto gubuso ka haji na kasalin yan so niatian sa kiran mga perangan so kapne haji na gusto kapag umra naginan penanggilaan tanong sa ko kapag umra ikadua paganiruntan nakapagiram ikadua nakatuwa na si ko kasulka sa Baitullahil Haram na kawan na naunaan ka na mabtero ka so bismillahi Allahumma aftahli abwaba rahmatik sisingaran wallah ya Allah na laking karakan so pamintuan mga limo ka na dad na kasunat sa 2 rakaat kaya na sunat ka na sukatop naging kaptop ka na paganeron na makapniat ka sa kapniat ka sa kaptop ka pniatan ka kaptop ako ikadua asarat na sumabai mga dato na makapagabdasiran kadi ka pa kay sukatawa pada abdas ikatlo na satrul aura sukap sa pangisiko aurat Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tawaf hawla al-Ka'bah mithlu as-salat illa annakum tatakallamuna fihi faman takallama fihi fala yatakallamu illa bi khair. Suati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sukatawap na isendno kasambayang uged na so Allah na ipiparunyan kan madikan di mga tero na so ditero siya ko katawap na ubadi tero sa di mapiyang naging kaya kasungka kaptop ka na si kapag punso ko di kawaan gugurisan sa maputi narong kapkawa sa geng ko to Hajar al-Aswad pamakukagang kamasyam ka so Hajar al-Aswad nagduty permero na din ka na bangkad bayon so 5 ka tinyas kaun sang giraw ka bismillahi Allahu Akbar Bismillahi wallahu akbar singaran wallah so wallahi daalaw niya namala nagyuti ipagpun ka sukatop ka sa geng kutua Hajar al-Aswad bangkan kibaw so 5 ka sa mipangsarat kaon so bismillahi Allahu akbar gyuto may panutul sa hadith na so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naginan ni ulol niyan na dakod na tigu Abdullah bin Umar kaganati di na may bagag so pinggulo law Rasulullah sallallahu alaihi wasallam udinan gagawban yung kasimi na sarga may kain sa paging saratan yan ni salan yan so kawan na 5 yan sa mapteron sa bismillahi Allahu Akbar sa dataro kay pantulan sa hadith o Bukhari Pteron niyan so bismillahi Allahu Akbar bismillahi wallahu Akbar yuto'y paganay suan o tuwa pa si mga pagpuon si di kawaan Hajar al-Aswad umang ka makatuwap nag-YouTube ni batian ka YouTube ni ulolang ka uman ka kapantag sa Hajar al-Aswad naman sarat ka na si ko paglatan na ruknul yamani na na duo na matandu man ka kumasu Hajar al-Aswad na terno so Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhabannar isa asunat sa ging katawab naging kay atigo Arab mga al-ittiba ay mana ittiba nakasulod sa haram aso kawanan o mama nasasawaan yan na sibunan ko 1, 2, 3 mga tuwap na aming kay kapat ikalima ikan aming kapito na pagkasunyan buso kasapangin sa ugan yan duti may panutula Abu Daud alit diba sunat si ko mga mama so andir na wagiran si ko 3 kapto apiran aming ko mapasad so 3, 4, 5, 6, 7 na pagkasyon nilang buso ka sa pangiran sa ugiran ikadua sunat sa gingga sa katuwap na aramal
Giyang ko tuwa kapamakadilapta ko kalakad siku apat siku makapat ka makapat ka makatuap na pamakaturugon ka so kadilap ka kalalakaw ka. Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajma'u Peter umang ulama so Ibn Mundir nating na ajma'u alla ramla ala nisa'i hawla al-bayti wala fi al-sa'i wala fi al-sa'i bayna as-safa wal marwa. Kaya pakatang ko mga ulama ada ramal si ko ka pamakaturuga ka pakadilapta ko ka lalakaw katuap o mga bai si sa kaabaw din na kasi na daabon ramal si ko mga bai. Giyuto'y mga sunna, ikatlo sunna, naging adikir wa du'a wal kira'a. So di nga di katuap na di ka din du'a, di ka di dikir, di ka di mamatya sa Quran. Sa gina ni mapi apsuan, sa supmanso ka tandua, ka adna pembetian siku mani sa du'a na nabotu sunna kada mapanutulo ba pinggulolo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadin kadin dua di kadin dikir batian sa Quran upamakuha maparukan na adna Quran kamay ito na batian ka nagyuti mapia siku din kadigatuap na makapitong kauto manggulaw lagi ang kutuwa din kadigatuap mapia dua naging ka ya hayu ya qayyum birahmatika astaghith aslih li sha'ni kulluhu wala takilni ila nafsi tarfat ain. Ya Allah, awayaguyag ya Allah tatandingan sabab ko limu ka na pagnakan ka so tabang ka umpiin ka so betadakan langon di kong ka sekalan sigo ginako sa saprak mata. Na sunna sa gingutwakuan dinga digatop na uman kasagadan na gingutwa arukul yamani man arukul yamani na pulo usanan apaglatan o kasyum amika gyutoy last kay pula o sa ginguta arukul yamani na pskun ka to na hindi ka skun ka na gyutoy pagkapunas ko mga dosa mas'ul hajar wa rukn al-yamani yahutul khataya hatta so kasuku ati ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko hajar al-aswad na gusto rukn al-yamani gimunta pulaos sa mga tandog si ko hajar al-aswad na pagkalalasot o si ko mga dosa igira miya baramaan na so tao si ko kaptao piyanin mga day miya pito ini ikapito ini ante ka ikapire niya tawap na sinyan panagumbalaya si kuminos o pamakukuan na o pamaku ikalima na tiro na ikapat dini nagyutoy mapiyon asuan yan sa taman sa mapasad so ikapito umangkad mapantag so hajar al-aswad na bismillahi wallahu akbar bismillahi allahu akbar ipuro kalimang ka na pakasanguran ka sa ginta hajar al-aswad agyuti pinggululaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mapasad so kiyatup ka sa hawlul bait na sumbeng ka sa dura ka at sunna sa ayamapya na si ko makamu Ibrahim na rin ka makasumbayang o di ka pagkagawabang ka makasumbeng si ko makamu Ibrahim na api andar pa nagi sa harap nagyuto nakipagayad na ron kasunat sa pagampaganeron asun na aping gulolo Rasulullah na andad ni paganay arakaat si ko kapsumbing ka durag at asunna na aisag ka na kuliya iwal kafirun taman sa kapos yan kuliya iwal kafirun la abud ma ta'budun na taman sa mapos kaso kuliya iwal kafirun si ko paganay sa ikadup manasakab na batian ka so kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad si ko kapsambeng ka si ko dua rakaat at sunna si ko rin tawab nagyutoy mapia apang gulolan ka na makapasad ka sambeng sa dua rakaat na sungka si ko zamzam
sa paginom kasi ko Zamzam kapinggululo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aso kaya pa sumbingin sa 2 rakaat na rin utap na minum sa Zamzam bibusan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa ulunyan sa ginan imi panatul o Ahmad apinggululo Rasulullah so kaya pa katupian na misumbing sa 2 rakaat na so kaya pa sumbing sa 2 rakaat na sumiyong si ko Zamzam na mininom mo sa Rasulullah taman sa bibusan niya na ulunyan. Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innahu ta'amu tu'min wa sifa'u saqmin wa annahu lima shuriba lahu. Mata nati ko Rasulullah aso iga Zamzam na panganangkan akakan kubulong ko mga panigit na gusadin sa mapniat ka na imgir ka wallah. Duty mapi suan o may kapasad tuwap na may kapasad sambayang sa 2 rakaat apa na ro sa iku iga Zamzam na maginumun o di namubusan yun ulo niyan kagyuti pinggululo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na aging kaya kasyom na kanabasun na kamatagay kapakay matagay sunna o ko kapnay haji kapag umrah kana ba wajib din na makasim ka Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si Umar at na qala li Umar ya Umar innaka rajulun kawiyun la tuzahim ala hajar فتؤذي الصغير إن وجدت خلوة فاستلمه وإلا فاستقبله فهلل وكبر أمي پنتولي أحمد أو سبيهكي هي أمراتي Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matanas ka na mabagir kay lawas sa mama na uba ka pakingigalang itasi ko hajar al-aswad kasyum ka keringas ka sumalubay amay ka miyomang ka so hajar al-aswad maluag na siyum ka uning ka tingin man ay maumaso hajar al-aswad siyum ka na bangkad insaratan so limang ka na takbir ka tiga Allahu Akbar Bismillah Allahu Akbar na yuto'y insarat o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siya kumarakang na ba pagkatiso kasiyum ka matalanan sunna so kapsepwa apanyo siya ko sa arap-arap siya ko kapaka barakat aging ko to isa pong kaapanyo siya ko hajar al-aswad na rukun lemeni nagyuto na danggulaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siya ko kapakapasad ka to makasambay nga sa 2 rakaat makinom ka sa iga Zamzam na psi ikapman ikatlon maging kasi na sukapsiin ka at tagadag ka sa falosafa ng batian kaso katiru Allah inna safa wal marwata من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم gihitano din yung pananay haji amika tub kanu nasi wapsung siya sa falosafa na pambatian su inna safa wal marwata min sha'irillah faman hajja al-bayta aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima wa man tatawwa khairan fa inna Allah shakirun alim nasi ko kapag pun kantuwa na pamanika si ko falosafa na purun ka limang kasang ka sa Kaaba sa pendu akon sa ayamapia ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pendong kon na sukatirong ka ko la ilaha illallah wahdah la sharika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah wahdah anjaza wa'da wa nasara 'abda wa hazama al-ahzaba wahda ginan mapia at mati anapiti o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siya kapata bidin sa falosafa la ilaha illallah wahdah la sharika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah wahdah anjaza wa'da wa nasara 'abda wa hazama al-ahzaba wahda dan Tuhan susuat nuntas wallah isa ada sa kutuayan arkian sukadatu nagurkian subantugan nagusulang mantaman sa say nag-osyan dan napsusuat nuntas wa asrif wallah isa
na tiyabangan niyan surip niyan nagu inimasa diyan su kapasadan niyan nagutiyabangan niyan surip niyan nagupikay taban niyan su mga sundero mga tantara sa lakaw si tantara wal Islam ada sa kutu ayan naginan maana aging kutu batian tan wala ilaha illallah nagyuti mapia batian ro nasadin sa ipduan ka nanduan ka sa gingguta kapag pun ka sa say at matabid ka sa Palaw Safa na isuna tutuwagi punun ka kumbala limangga sa dataro kaya pantulon tahawi sa kaya pakatitinin si Jabir bin Abdullah. So kapag pun ka say na umang ka sa kamama na umang ka mga pantag sa gingkutuwa guris na pamakadilap ng takaon so kasiin ka sa mangkap man tumabid ka pan sa tapalawa marwa nabatian ka mambusuin na safa wal marwa min syairillah faman hajja albayta wa i'tamara fala junaha alayhi an tawafa bihima wa man tatawwa fa inna Allah shakirun alim wa man tatawwa khairan fa inna Allah shakirun alim. Yuto so kaya pagkaumangka sa marwa kami pong ka sa safa na tumikadag ka sa marwa na isad no to asay akitong to sa isad na say na dutoy suun ka sa mga bai na di yan mapagagaan so kalakawiran sa dabayran araman di sila mga panggagaan na malakaw may kasubay na may kadam may batal sa abdasyan nakapakaid na siya may kasubay na may kumurun subasa di siya nakapakaid na itatarusin sa inyan kakanaboto pagkabatal siya ko sa kasi ko mga bai ginaniin ka ng mga bai may ka di siya may kadamian na may kumurun subasitan yan na itataros niyan naging utasi inyan kakanabam yung kabatal siya ko kasi inyan kanabada taro katuwa paanda ni kabatal wa abdes ka ng mga pag-abdes ka peruman o di na may marka subasa na pagkawakan siya ko di nga di katawap ka di nga gitaro sukatawap kakasukatawap na sarat yan su at tahara sarat yan su kaluluwa kasusuti ulawas makapag-abdes ka so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sukyang gaganyan siya ko pulaos dua birwalait siya ko panggagaanan naming gagaan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yas'a hatta tura rukbata min siddatil sa'i tadur bihi zara so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na siya ko ginan kasi na melay so labu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa dinyan di kang gagaan sa giyang kutwa dinyan di kasi dito tindan o mga panig sa Safa wal Marwa na batian katsuin na Safa wal Marwa tamin sa illa na paganiga kasi na pungga sa Safa na may kumaga sa Marwa na purun ka bualimang ka na dua ka sa la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu naman sa kapusyan so induang ka kupaganay na tatarosan ka umangga mga tabit sa Marwa Safa na makapito sumungga sa Marwa ni sa nasay sumungkap man sa Safa ni kadusay sumungkap man sa Marwa ni katusay sumungkap man sa Safa ni ikapatasay ikalima sa Marwa ikanam sa Safa na sa ayap kapag galastan ka ikapito na giya Marwa narong kapag pagupaw nagupa ka putol sa buhok o na so kapagupaw na ay binto ko Allah binto ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kami katulun niya may pamangni so may magupaw na may kaisisan na may pamangni so may putol qala ta'ala muhallikin ru'usakum wa muqassirin may magupaw na may puputol at tundun sa gin kaya kalbat sa buhok o mga mama na palad palabatan so buhok na ba asal buka kalbatan sa bagi buhok
na ginatan kan dito ka pakai ka aya petir na nga pagalut na langwa na buk na palen para pagalutan na ay mapia si ko panay haji na di makapagubaw ka lalambaan niya nuto si ko pagubaw niyan si sa Mina na may panutulo nan sa hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na makapagupaw so mutamati na may pasad so kapag may pasad so umran yan na makaptahalol sa suun yan ay sasapar sigo may haram mapagasambisan ditan na pagka nagkaya yun yan so ikawalo ikasiyaw sigo Dhul-Hijjah supman sukiran na andad ni kapasadian sa kasi na di makapunda sa ihram kakanan yan so kapanay haji na ron pagasulod sa ihram maging kutua kiran so di kang lumalakaw na dimbad sa mga bai si buto si mga dato na andad ni ikaw o ikawalo si Dhul-Hijjah beauty pamtuan sa iyo mutarwiya na so haji na makapagharam sa iko darpa akakadnan yan sinsa ingo to darpa akakadnan ka puston ka na makapagharamon sa mga bayago sa mga dato mapteruran kilapi atiran mamu sa labay ka hajjan si kumiyuna na labay ka umratan mantap man na labay ka hajjan ya Allah nakati ako at bakan suguan ka akanay na magpundan malabay ka Allahumma labbayk la sharika lak labbayk innal hamda lillahi wa ni'mata na taman sa kapusyan nang yuto so kasung sa Mina si ikawalo gawi asuna to si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pinggululo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na makauma sa Mina na pisambengon sa luhur agu asar, agu maghrib, agu aisha, agu subuh si ku waktu ni nandu rakat kap kasrang kasuluhur, aku kasrang kap mapasa suluhur na dinggat timbun kuasar, mau mapan suasar na sembengan kasuasar sa dua rakaat sada kasar dingong kiti musu maghrib, mau mapan su maghrib na sembengan kasu maghrib sa 2 rakaat sa di ngakiti mo si ko Aisha mapasad man so maghrib Aisha na sembayangan kapman so Aisha sa 2 rakaat na mapasad man so Aisha na sembayangan kapman sa subuh sa 2 rakaat kagyuto kakasar sa so mga nanay haji na siya ang pagigasamina di silang di manlabayk si ko di randi kairan roo sa Mina na mapasad so kaya pitaanon man na ikasyaw nagyuti kapag-ugop sa Arafah na ayasuan sa Arafah naruatop sembayang sa luhur o suasar sa pakaptimuain akasar naging kuta kakasara si ko luhur o suasar na para kabugan sa wakto sukan dua buka pamangni sa san sa pendikan ka san sa pamangnin ka si Allah na bubukaan dulu supang ni khairud du'ai du'a wa arafa wa khairu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la sharika lak lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir ayati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam api doa na sudoa sa arafa nagu mapi apiteru akan nagu sunabi sallallahu mga nabi yang nakan na mapi adi mediteru na sudah ilaha illallah wahdahu la sharika lak lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir ginan na pinutulanan o Tirmidhi apin wallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na yutun ulolaro sa panasbika pandikir ka wadna awadan ka maturat na ipan mapia uda na san sa kabaras ka si la ilaha illallah wahdahu la sharika lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir na ginan mapia dua si ko kaya pa
umanggas sa Arafah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min yawmin akthar min an ya'tik Allah fihi 'abda min an-nar yawm Arafah." Rawahu Muslim. Tad nagaw iya tanto madaglad kapagaunang wallah si ku uripnen si ku naraka abanyan kalawan ni sugawi sa Arafah. Gira yawm Arafah na madagla di maradikan wallah si ku apoy ko naraka. Na into kari umapadaga si ku maradika wallah si ku apoy ko naraka. Kana ba ruar bu tumabid ka sa ginuta palawa Arafah. Kasu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam natingana waqabtu hahuna yani 'inda al-jabal wa Arafah kullaha mawqif. Tumindig ako sang kaya palawati ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nagi Arafah na palapalad na tindigan, palapalad pagupan. So tao ay kaya pa kumanian sa Arafah na gagawin na may raot si kukiyaw sa Arafah. Man adraka hadhihi salat wa ata Arafah qabla an dhalika laylan wa naharan faqad tamma hajjuhu wa qad tafatuhu. Rawahu Abu Daud. Penatul Abu Daud. Sa natin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa raot niya ng kaya sambayang nagu miya katalingma sa Arafah ku kadun daw di nakagawi na miya tarutopen so haji yan ku kaya baydan yan so kaya kimpanganon ito yung kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagyutod ni walawla adi itaw di dua tumitin ka di dua sa sumasang sa depan na andad ni kasadapu alungan nagyutoy kasung sa Muzdalifah sa gyutoy kapan ni mga haji sa sungsian sa Muzdalifah na siya kasungyan sa Muzdalifah ka susu kung mga ni haji na mapiya naging kutwa as-sakina kiyang kutwa kasung sa Muzdalifah kapag na Arafah na ininsan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa tiga na patiturkanwa kalala natiyo kalanat kagiyan gaya kasung sa Muzdalifah na simba na susimba na kailangan mga ninay mga lanat na kapsungto ang dataro kira sungta si Kusafa sambay nga mga lanat na andin ni kapakaw mo numanig sa Muzdalifah na ay paganiya punggulolaan din na pisimbayang siyan sa Maghrib bago ay sa kasar ay ipakawari na ay punggulolaan sa Arafah nagyong to Muzdalifah nagyong to paganiya pisimbayang ataw sa Maghrib o ay sa Sabu sa Muzdalifah o kaplabait o kaiga sa Muzdalifah kagyutoy subuan wallah at tingnan faida kadaytum min Arafat padkurullah indal masal aham amay kagalat kanu sa Arafah sa tatadmin wallah sa masal al-haram Peter Sheikh Salih Al-Fawzan akid na Muzdalifah na ay masal al-haram na gyuto isu ano tawaro pagigar o pagaturog sa Muzdalifah na andin ni kapitayan ko dapan sabang sulungan na pandua ka sa Masjid al-Haram sumataw sa Mina sa Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam natin makaftuha huna yani andal Masjid al-Haram wa jami'u kulluha mawqif siya ko tuminindig at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa Masjid al-Haram na palapalad na yung tindagan na gyuto so mga haji na sukasabang walungan na sungsiyan sa Mina sungsiyan sa Mina kasungsiyan sa Mina pagwasiyan sa Muzdalifah na andad kapasbang walungan sa mga kumasyan sa Mina na pagampagan niya punggulolaan din na maruntar silang ko peruntaran mala sa sati mana peruntaran sa geng ko to mga aturay peruntaran na isinuta kambing
aguso uda ko dalis sa dilan ito sobraan meruntar siya sa meruntar siya sa pito ator mala di ko dalis o desert o mga taya camping dito taksiyan sa peruntar siya sa mga pito sa batian dilan so Allahu Akbar Bismillah Allahu Akbar Bismillah Allahu Akbar umang ka makaruntar nagyuti susuan ka sa makapitong ko tumanggulola di ka pa kayo ba mga prangarangan so pito atur sa irabag ka pala ko pruntaran nagyuti isa sa par إنما جعل الطواف بالبيت والصفا والمروة ورمي الحجار إقام ذكر الله أيبو منا كيبالو يو katawap na gusto kasi na gusto karuntar sa atur na an katan miso Allah para to simba si Allah gin mo karuntar ka nandi ka pakaruntar ka na may puro ka gin gutwa umangga mga pasad rumuntar sa teman naruntar na ipundua ka Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biamthali haula farmu wa iyyakum al-ghulub fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghulub rawahu Tirmidzi wa Ibn Majah penutul Tirmidzi ay kaya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tigana sudah tak diterai kapangala na gitu tigan mana iperuntaryo sa pananggila ini ubasuka mga subra sa kala mata na ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka subra na giyanan ni kaya binasa umiyangon na ni mami subra sugal bagiran si Peter Sheikh Fauzan manad nyo pelawani sa kala suator iperuntaryo duti ka insalatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Uriano karuntar na pagupaw di na tapit sa buk mapasad su kasumbal na mapasad na sumbali dalawa pangululan sa mina peruntar si umala peruntaran makapasad na pagupaw di na putul sa buk na ay mapya na sumi magupaw ikatlo sa pangululan na su kasumbali na so tawa di pagagasumbali kada kaganyan kami temato na kasuin na mga pusa sa talugawi sa tunog sa Makkah na suy ka kasapul and go na sinyang kita ros yung kapakumanin sa walay kapakumanin barat sa Pilipinas na nung mga pusa sa pitugawi kita rutupin ko sa pulugawi kapusa ini sugu Allah na makapasan magupaw na pagkanda sa ihram sa kanabanan tahallul mapunggulo lang asudar kadir ka mapakaiso ka pagiram na makapasan ka magupaw na sungataw sa haram gingga pungulolaan sa mina paganaron karuntar ikaduna kapagupaw ikatlo na kasumbali na upama ko makasusunggal daw to ayon naan ka nakasumbali uriyan na may gupaw ka uriyan yan na remunter ka na dad na kasalan na to raso kadad na kasalan na to kaso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na famasu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam yawma idin an shay'in kuddima wa ala ukhira illa qala ifal wala haraj dad na ini isa ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saging uta gawi sa mina meonaw din na miya pakawarigan luar sa ikatero Rasul sa gulo lang sa din na karatayan na mapasalit na sumataw sa Masjid al-Haram kaptaw pa taw sa tawaf al-ifada nagupsi ataw sa saya ifada na makastop so taw sa tawaf al-ifada makapito so pinggulo lang ko pagani katawap na makataop ka napsi ikapman sa makapito sa datar pinggulo lang gansi kumyang una na makataop ka makapagupaw ka makaputol ka na may katahalol ka sa katahalol kubra yuti may parol ka dun so dir ka mapapakay sa ukap ni Haji isa parol ukap ni Haji na mapasad so kasi katawap na ayap manipun to na emo tasri
mana mo tasdik na ika-10 aguisa, ika-10 aguduwi, ika-10 agudlo, kudul hijja. Ay qadru Allah wa adhkurullaha fi ayamin ma'dudat faman ta'ajjala fi yawmin fala ithma alayhi wa man ta'akhkhara fala ithma alayhi liman ittaqa wattaqullah wa'lamu annakum ilayhi tuhsarun. Tatad minyus wallah si umagawi mapapanto kinanzo gawi ika-10 isa, ika-10 aguduwi, ika-10 agudlo. Nasa tawa muna si ko ika-10 pat din ang ganapan so talagoy ada kadustaan yan nasa tawa ganap niya ito nagyutoy to sa kalayo kalak si Allah na gina ni mapiya kung gululan o haji makatlo makaiga sa Mina agyuti pamtun sa ayam mo tasik na makatlo makaiga sa Mina na mamaso ika-10 upat gawi nasung sa kambaling mamuso tawlan ng maneksi kung diyan na ayam mo mori-puri apong gululaan haji na tawaful wida makaptawap sa tawaful wida nagiin na padugat ay kung mga haji aging tawaful wida so panso katukil mana so mga bai, mga datu, mga wata, mga losa da bagrian nagkapag-ailisan ni tukil so ipruntaran hindi rin ni tukil ipamakawit sa amika paganeron na amika adnap tiri mga tukil ka na paganeron na rumuntar ka na ikadwa na ipruntar ka man so tatawakil ka bismillah Allahu Akbar na mga runtar ko may ito apruntaran si tumunggap may pos ka makaruntar kasi kung pag ganay pruntaran nandua ka na makandua ka na sungap man sigado pruntaran na runtar ka sa mga pito na runtar ka man si buat mga pito di ka din dua sa geng kutuwa kapaka runtar kay ka nakapasad ka runtar naging utakaptawap ka sa tawaful wida na yakatur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tika na la yanfiranna ahadukum hatta yakuna akhir ahadahu bil bayt di pagawa susar kanu sa Makkah taman sa di muri-puri penggalbugan sa Makkah na katawaful wida na wajibanan si kumani sa makatawaful wida amay ka subay na dudun subasa may kuman subasa na din na katawaful wida yan sa dataru may panud sa hadis sa kumakar mo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may udis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa magawa tayo sa Makkah na tigil na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sa Sofia nandun subasa na di makaptawap sa tawaful wida na Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nakatawap ka sa tawaful ifada na Peter inaway na tigil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fanfiri idan na sa mauto na ganatkad na tigil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naging utak kaya pakatawap ka sa tawaful wida nagyuti muri-puri akong gululaan sa Makkah kung kakapagawa ka din sa Makkah amay kami tawaful wida ka na munong kabusa Makkah na daw to makadakaw to makatawap sa tawaful wida makaparmang ka sa ikadwa kagi ada ka buawa sa Makkah aya kaptawap ka sa tawaful wida na amay ka magawa ka din sa Makkah ibarat na may katimukan sa karga meron na sumungka sa haram na tawaf kon sa tawaful wida makapito kon makatawap na suping gulo lang ka kumuna na datar na tuwa ding gulo lang na ginan na may pasadyo haji ka na amiga pembalingan kasi sa walay na gyutod isin no air ka kinimbotan uloks ka ada mangka may lamba adu sa panintang si wala aso mga bangsa tanong ng manayik na mapiyaginawiran sa mapasadiran sukap na hajiran kaanda ni kapasadiran sukap na hajiran na isin siran din o ayakiran kinimbotan uloks siran sa dad na mayadiniran adu sa panginintano si Allah kaya sabutan tanwa iyaking kayo sa etano sa king kapnay haji sa manisa na mapadalam si kupuso naging kaya mga osean kagi ipit iniinsan na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tingnan khudu manasikakum kuan niyo sukep ni haji kan kipitin niyo sukep ni haji kan naging kaya inalutan si nagi ikip ni haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miyoma sa hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panutul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagi inukitan yan
sa panginintano siya wala apaled mapiaginotano sa piasatan butaman niya taman hada wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ibu subang sa niyo si Abu Hudhaifa Muhammad Abdul Qadir Alawi, guru adimla sa Kablangan. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.